Mumeze mute? Ewana tumeze neza kabisa. Ko mwicaye no se muri kuva hehe? Twari turimo duca akabogi, ibintu bimeze nabi kabisa. Guca akabogi, kunywa akamogi, kugira iki? Guca akabogi. Urwo ni uruhe rurimi? Ni ururimi nyine rw'igitaliyani, ni igitaliyani wa Kinyarwanda man. Nabyize mu gitaliyani. Ni igitaliyani nize kera nyine umwana nyiba mu Butaliyani. Ubundi guca akabogi, kuzibura umugongo. None se muri guca akabogi muvuye he? Twari tuvuye gufana. Gufana iki? Amakipe ya APR na Rega byakina. Ewana hahi. Mwebwe se ntago mwakinye? Twe twakinnye mu mitima buri. Kuko njye ahantu negeraga akamuce nkabona wajya ninjye ndi kubikora. Reba handi wa mutipe big shot wakino yari mukubise ku mutwe ngira ngo ni uwanjye uvuye. Njye naringize ngo ni wa wundi wa Zidane bamuteye. Nagiye kubona ngo njye nangize ngo bamuteye wa mutwe wa Zidane. Abantu bakubita nangize ngo Zidane yari Mangwende ahereje Messi ahereje Josebaho nanjye mvuga ariko Josebaho nanjye mvuga uramuna arakubita ishoti kabisa. Kuvuga ukagira ngo uri kudoda ibyo ni machine idoda cyangwa bagucometse. Njye mba ndi kwivugira ibyo nabonye. Nese muvuye? Tuvuye gufana kuri stade. Ubwo se gufana nyine gufana abantu b'abagabo gufana. Uvuze gufana bashobora no kugira ngo bagiye gufana umuhanzi. Twe tuvuye kuri stade Amahoro. Stade Amahoro bayitashye rwose ibintu n'uburyo. Bega stade nziza we. Oze kuvuga. Uzi kuvuga. Usikojya niyo muri Amerika. Ariko uwabareba yabita abagabo, yabita abana, yabita iki? Uri nyine ntabwo turabagabo kuko ntabwo tugira. Turabahungu twebwe. Umuhungu aba afite imyaka ingahe ubundi? Umuhungu no kuva kuri 32 kuzamura. Ni umuntu nyine gushaka byananiye. Akaba adatereta, akaba atanamugora agira, akaba katanahaguruka. Agaki? Nyine ndavuga agakoresha